Honarebo Karoro nagiramwe endwara nke kokoro obuhati neita abantu bari kurenga muri miliyoni emwe nahabwe cyangwa abantu bine kugitwara nke kintu kitakuzanurwaho. Twena turwanise kansa bokuba nubatuoreka buri mwaka mu Uganda abantu abari kurenga miliyoni n'omushobo nibitwa kansa. Ehurije yo kurwanisa endwara ya kokoro ningashi kansa yatandikirwa habe kigombe cya Rotary Club of Uganda nebaho buri mwaka kandi bamemba ba parliament okuruga mu Bushenyi bashaba abantu kugumana bagejumbiramo. Ari abantu abarwire kansa bakabatreatinga kandi bakakira mbone nitwiha wejo fallacy of generalization tuwarwara kansa nodiye kwa kufa. Twashemerwa munonga kurangwa abantu batizumbira mu munonga akubo mutamburomu cyo kuba turundana mesente zo kombeka ingakongera pahamani igwaro ryite rya kansa irya nsambya kandi kindi nshongera kutamani tubano ko exercise no binga endwara nyingi. Abebembezi ba Rotary Club of Bushenyi nibagirangwe hure katandaka no kurundana sente z'ibiciro ry'eshagama kandi hatamano bagatira hakurwana sendwara ya kokoro. From there, we constructed a 36 ward at Zambia. The ward is functional. We are installing 2 linear accelerators. We need about 18 billion. Member wa parliament Abatuura West Elias Gafaro Kamba owabari chief runner yashaba abantu kugumana bakora exercises baba nibenda kwirinda endwara ya kansa. Washanga umuntu to kubasa ku exercisinga ukashanga no sibo stamor yo mu office no kora kimanyisa ngo ombere kwawe rwaguriyo munafu obutafara bwawe so no wabo mu cyangwizo bubire bwa kansa lubasa kora ko kushenshira. Vision Group ni muhari za companies zitira musente omuhoro yo kurwana sendwara ya kokoro gashakwa Abraham Muganzi.